Kuru agenshongo mwabaziogu iwe osibiro humwireho abasiba omaramizo nakwakiro makuru agenshonga na Shilla Ainembabazi na Diana kwa kunda izoba neberabe na mshanju izoba neri ya Sunday iyo kwezi okwa 10 uwe mwaka wa 2024 tukinira makuru agenshonga kurwo mbicweka ebitari bimwe na bimwe reka tubanza tukwiretere bikuru ebyageje umgenshongo mwabaziogu abari kurenga mu 20 nibo bafereiro mu muro bali mu mbeera mbi kubanga mulago nze mbaddeyo nga ntunula abamu babadde bafanga ndaba naye nga omulago kale kankitwale nti okujjako ng'oli yayokebwa ku kugulu oba mukono abamaduka gashenyirwe nobara ganjire koma kanisa aba bantu itwaho twantu tushabangu bokubire nibenda kubashenga okuno mwanya gwa government bokure batakubenda ha muhanda abandi baza kuba distance bakwata entambo baziteke nyuma babiha muhanda abarukutura ha myaro nibenda government ebombesera amatendekero gebye mukono bana binji abakuturo omyaro nubakira kurugo mu mashomero so mayihamba apiro naro kushaba kwanje kabe nukugera government na nabantu bona bakutekatekera ihangeri batekerezeho in a special way. Nichiriza ngache mkwakiro makuru agenshongo mwabaziogu na Shilla Ainembabazi na Diana kwa kunda ahaburwaju obwabo bubonero makuru agenshongo izoba twagatandikira Kampala ekitongore ekya polisi cyargayo cyahayo muhendo gw'abantu abafereire omuro ugwarugireho akusiya kwe kimotoka ekyamashita ecyahirira mu town ya Kigogwa mu district ya Wakiso. Polisi yashobora ngo abantu 24 nubo bafereiro mu rogo kandi 18 bakaba bari abashija kandi mukaga bari abakazi abantu 11 nubo batuyirwe na family zabo kuzikwa. Ebiyagambo AIGP Dr. Moses Byarhanga orukura bashaho umukitongore cya polisi obiyabana kwatsa minister w'Ainembabazi imbere y'abantu abafereiro mu kigwerezeki bwe twakebera wano abantu abafira ku scene twaite tsobola bategeera ngo batunulidde bot ne face no ba identifying so ne tujjako samples ne tusindika mu laboratory eya police eya forensics eri enaggulu ne ba relatives nabo ne basobola okujja so mulimu guno ogwo kukola DNA identification forensic laboratory etwadde results mu nnaku 2 yazituwadde jjo kati era bwe tulwano tulindirira ba relatives abasobola okujja ate zonna za machinze 11 za machinze bulungi so bwe tulindiridde basobola okujja tusobola bawa abantu baabwe Kigogwa mwena muri kwa moyo Dr. Byarhanga yashobora ngo bakine bigere ebyabana babiri abahire hakagumaho bigere byonka aba abanyabuzare babo tubakamanyirwe ebigere by'abana biri bisatu ekitegeeza binzo okubanga by'abana babiri okitegedde kubanga omuntu alina okubeera n'ebigere bibiri so kati biri bisatu kitegeeza nti bizo kubanga abana aba babiri we or minister w'ihanga wa Ainembabazi Godfrey Kabyanga Baruku wabajwe kirengazi y'ihanga yasasira aba family z'abagenzi Kabyanga yashobora government rukuza kubahereza $5,000,000 nguziyambeho omukuzika. President wa Uganda General Museveni ne Vice President Jessica Alupo ne Prime Minister Right Honorable Nabanja n'aba minister bonna tutusa okusasira kwaffe kwagwa amaka gafiridwa abantu baabwe ate tujja kubasabira ndi Katonda bagumye naye bwe bityo webiri okufa we kuli naye engeri y'okufa ye tweralikiriza naye ekyo kibaddewo naye ate President asaside amaka g'abagenzi ate naye
sindika mabugo ga milioni 5. Minisita kyabala tegeeza mbuno kiba kirungi sente zo ne bazitwala eri mu family gye bagenda okuziika ate mwe mbadde mu tugambenti waliwo abantu abazze nga bo babadde bagala kuzifunira wano ffe ne tugamba kiba kirungi nnyo sente ne bazitwalira family eri gye bagenda okuziika lwa nsonga kubanga family zino bwe zifuna ebizibu nga bwe biti tebaagala na kujja kugamba bafuna ngeri ya shock. Bo abaferira abantu baabo bayitombutira gavumenti obutate byokozesebwa biri kumara omu marwaro. Bo bali mu mbeera mbi kubanga mulago nze mbaddeyo nga ntunula abamu babadde bafa nga ndaba naye nga omulago kale kankitwale nti okugjako ng'oli yayokebwa ku kugulu oba mukono naye yayokebwa nti ayokeddwa yonna yenna mu kifuba n'olubuto bannaye sijja bbaga nti malamu abasigadde y'amaanyi muzibu wa kuwona. Nursing who are attending, please doctors, please you read for us, you do all those courses to help us. Walensambya ne batujjako omusaayi gwanda gabutonde era tukomyewo olwaleero wano tulabe nga batuwa ebisigalira by'abaana baffe Entambula muzze nazo n'ebyokubateekamu nasabye empono nti embeera gye nabaddemu okusaasigaza naye ng'ate namasaka. Agagasha Ronald Ngabirano awa Sky TV agenshonga. Ago n'amakuru g'obusasi abagenzi mukama abahereze ekihumuro kirungi ntoyongerayo n'amakuru agandi agenshonga airwariro eryamurago erizoba habaho katemba etashashurirwe obu abashaija babiri barwanda omubiri gw'omwana omwe ayaba baferire omuri butandu eyo muri yabireho abashaija aba bantu barwanda omubiri gw'omwana ayobe ofira n'emyaka 18 orikumanywa nka Isaac Seburiba obu nyina yayangaine nawe akagenda kashwero makagandi agomushaija ndijo obwa hati eyagwire ino mwana ogu najana ngo mwana azikwe eyakurire katubirebe. Omutsigazi ogu akahira omurro ogwargira hakusya kw'ekimotoka ky'amajuta ogwaferiremu abantu bari kurenga 24 orutaro oru rwabaha akabafu akamurago bwanyuma ya gavumenti okuhayo embere y'abagenzi omu mikono y'abanyabuzare omu kasheshe k'izooba. Nyina omugenzi orikwetwa Esther Nansubuga nagira ngo omushaija ogu akamurekaho n'abaana ab'emyaka erikurenga 13 atari kubareberera mu mbwenu bwa hati kwahurire mu gavumenti neyenda kubaho obuyambi yabijuka nanoba yongo mwana muwere ono nalabirira ono yabadde taata abaddewo onazerero nga awulira nti omwana afudde betaaga obuyambi bagenda bba obuyambi lokwa yawulira sente nti gyeziri kati mwagala bafu bibagala bafu. Oliba Esther Nansubuga obwire obu oba kweta Henry Buzibu kandi obe nareberera omwana ogu okumara obwire buringwa nagira ngo omushaija ogu akanagaho obujunanizibwa bwe tashemerire kuba narugayo obwire obwa hati. Minisita ziyalese nze nazisayini nzera nziwa mukyala wange ne sente zino baba batwongedde sente era mukyala wange yabakwata ki sente kubanza oli simumanyi just yazala mwana naye nze mukuziza nze mulabiridde nze muweredde buli kimu nze nkikoze era ne omuliro we gwamwokya nze namutwala ebbomu mu barracks ne batugoba ne tubeera ekiruddu paka lwakoze eki lwafudde. Minisita bw'abanga ono yazala ng'alabiridde omwana lwaki minisita teyamusangawo? Robert Kayiwa orisha omugenzi yarebaho arikwesharinga Anti gwe tubulire kitovu abanga wa myaka 3 yamugwaliyako ffe twagala mufu njagala muntu wa bwekigaana ng'ayina muziike ewa ate sente okuleka agambe nti omwana siwo yatambula tugende omwana siwa kyokka leero omuntu omugamba nti muli naye wabaddewo omwana
wo kufa wabadde we nate wabadde wo buli kimu tabeera wo agende kigogwa uleko mumuzidde agende kukijja fete tunagaba mwana wo mwagala nnyo okugira bagala nnyo okukala temusobola bwanyuma yo kumara obwire nibajugutana n'ebigambo minisita Kabyanga yabakwatisa omubiri gw'omwana wabo kuza kumuziika kandi okwebahereza sente nakwo kwayemerezebwa. Rwenzori Buwero is the one who will represent government on value, and she will also deliver the competition of His Excellency the President to the bereaved family. Once again, we condole with the family, and we pray that God rest the soul of this deceased in eternal peace. njagala kubayitako Agaga Shakarona Dingabirano ahawa Sky TV agenshonga. Ahagati y'ebyo byona reka tushabire omugenzi mukama muhereze ekihumuro kirungi. Uko twargayo abashubuzi ababire nibakora omukatare akashere roadside market ba omuri Kiruhura nibenda government etaho mu nsonga zabo bwanyuma yabe ubushoborozi kushenya amaduka gabo agwa maziro bwire burengwa nibakoramu aba baberekireho nibara ganjire koma nibagira ngo tubari kumanya ekibaza kuratsaho ebi byahere byarugo nibishaku bingo babiyeho birike byembu habire hamara mingi bwanyuma y'ibyo bushorozo muri Kiruhura bebe mbiro mukuru w'abakozi Charles Kiberu Nsubuga hamwe na Town Clerk wa Rushere Town Council Joseph Arinanye kushenya amaduka g'abantu abari kutura mu Rushere roadside. Abantu nibagira ngo kiri kukizayo kubasasa no kugira ngo tebaratunjire kumanyisubwa nyona abantu hariyo imfutere kibintu nakura abantu resumu ngo ahakatare ngo amajuba ryo nibagashenya nyona nyana kana shanga abantu bashenyire ibintu byashohwira heru kine kindo kumanya nanye byanje ndi nabishize bwahira ko rode nashanga abantu bona babashohwize kana abantaru teganisa aba bantu itwaho twantu tushaba ngo bokubire nibenda kubashenga okuno mwanya gwa government bokure batakubenda ha muhanda abantu baza kuba distance bakwata entambo baziteke nyuma babiha muhanda obundi bino ko bari kubasheshemura kongo umuntu wayo kandi atoshemeye kuseshemu kwabwo ko binyoro bikagenda ngunango mugiga yanarabaho no mugwaza bato mworoherere nkai aba bakija na tractor hamwe na polisi bashenya amajuga abantu agbar kugira ngo abiyendga babisaho nangwa samuto muweninga every no bingo mu amaduka gagashenyirwe gakine n'ekitebe cya NRM omu district eji kandi abantu nibagira ngo nkibatangaza kushanga ngo bashenyira amaduka gabo ahabo kugira ngo nagembaho kandi bakatsigaho offices edakika niyemwe nzire twatuguzire nawe we yakwata akakorota keyi ati nakagabira office za NRM kandi twaguzire nawe nawe nendagano ngineho mukono nkamuranwa wanje ati nongire utangurire abaturage aba bino kwerarikira ngo babasa kuhendera bazo mbehome bwanyuma yo kugira ngo babiri ne bakozesa sente za loni tubatwire bwire tubatugambira tukumanya iturazi hadi ibintu tubiteye musente zawe kandi ibintu byo kureba abantu bakarya amarondo gabo abakazi bina amarondo hano bakuyiriza abana babo kuko ategesha ibintu babaharagata baryo bina tractor ngo nibenda babaharagata hada abana baze nibenda ngo abebembezi babo bataho mu nshongezi acamani barushe mutuyambe debe ibintu mbibya heru meta tuzehiya tutanganye kaswenje ko mwelembezi yabeyize reportinga abantu bakwaga amatiri nte mu byiyoho cyo kubanza atukulukana kuri kuno arkano kuri yakiranje cyo mwakunzira kugira ngo muteko ho kazwenge abebembezi becanga nabo bine bagamba nintwaro kushasha kwanje kumwebene aha kuba nistamo muri kiko rwatabukaza konkito kabebembezi batawukaza twakahingwa iziteka yo kwija gushenya abantu ninyishukaje munonga tukapasinga minute
yo gazeti ng'omwanya ogwo gwa gavumenti kutamwa katale roadside market nkanya bebembezi bona nkanya madamu ogwo n'abandi bona speaker ogwo mwanya babinga abantu mu katale kaliya akona kabakama kire bakaba bakulita abantu aba bayoroba biza basa kandi ogwo mwanya gwa gazeti yabukuba nitakeri aro properties za government nkangwe riwaka gonyumwa abazi ngukawo unawoda kugayi gwo munonga ngwawoda lingango abantu bagawo nabawe example takatale kambarara kwa ize kashiftinga bakabashiftinga bajayiba bata on Independence Park kwa batireyo for meantime government yayombeka babi hayo bata konkebira gye yarugayi gwo ayitakumanya town clerk kunishaha madam John kuyanyeta nasanga town clerk ayino musirikali bakwata umuntu gwatakwata mabundo nasindiko musirikali nembundu yenyewe ngino tokome kama twakwata mabundo arakuba ejini government ya Uganda ya NRM babona bonesibwa government ya Uganda ne kwata empunje kugahe Orumukuru w'entebe ya katano Dan Mukago nawe yahika hamwanya ogu kuhumuriza abaturage tabona kanso kana yetungire kiragira ukurga wa DC yeriyo nebinga abantu icyo kubanza DC nagera ngo abantu bahahambire tubarahahereziwe umuringo mushyikire konka bamukone ijana ashanga bamubine bakora bahereze sente zo kwata umwanya gw'ubuduko so nayemereza abantu okubashenya mpaka urwo kubanza kandi ntuza kushitamo umurikiko nabebembezi bakatara akabaryaha kandi kinkwamya ntutekwa kubarondera naho kuzana twagezaho kugamba na mukuru w'abakozi mu district egi kandi oguti yabasa kugamba nitwe amakuru agagasha kwa Canary Mesa abwa Sky Television agenshonga Ebare Canary Mesa aha amakuru gandi omukama ruhanga obusobozi okwebembera enyikiriza eya Bisaka eya alikumanyanga yobumwe yahanangiza abantu babusiya bujiri na kayunga oguma nomwe no kwatanisa kandi no kundra kimwe government yabo Omukama ruhanga obusobozi Bisaka yahanangiriza abanyayuganda okukundana okukwatanisa oteriho no kwetantara ebyo byona byareterwa abakubuzi ebiri kutatanisa ombeera guja muri tayorwe omukama Bisaka abantu abarukurenga muri rushanju nibo begitira hankiriza egi muri aba nshanju na mushanju barigira muri busiya nkaga nabana bargo muri kayunga kandi abandi barigire muri bugiri naika tundaze kujja kempingo nga gijawo empinge yo ngatandikira bane wamwe mu Africa na n'omufirika ave wano ng'asomesa Katonda yennyini ng'asomesa abazungu n'abantu abalala bonna wano ng'oli bulungi ng'oli n'essente ng'okola ate nga tuli bulungi nnyo muringo nugo gumwe Bisaka yanangiriza abantu benyikiriza y'obumwe okuratira karenda yenyikiriza yabo yari kugira ngo nibahereze obwire kukora bakatunguka bakabinga n'obworo mu maka gabo Bisaka ashoborere ngu amadini agaretirwa abakubuzi nigazibira abanyayuganda oteriho nabeira kujubona kukora obo bwiro buri kutiro bwingi bari kubumarira mu makanisa okutegeza bawumule ennaku 3 na 27 ate batugenda mu omwaka gwonna omukiriza awumule ennaku 38 zokka kubanga awumulamu ennaku 3 buli mwezi kati emyezi 12 ennaku 36 neweeyongerako olunaku lwa independence tuwumula nga twebaza Katonda kubanga gyetugobako Katonda azze okujjawo omukemi yenna omukemi ow'abazungu era najjawo n'omukemi ow'Abafirika sana ow'Abafirika n'omukemi ow'abazungu era ku nsonga y'omukemi ow'abazungu n'ow'Abafirika enzikiriza engeri gyetandikira wano mu Afrika kiba kitegeeza tuvudde mu ddiini ziri ez'abazungu twazivuddemu
ne tufuna enzikiriza ya Katonda eva wano kiba kitegeeza wafunye total independence okwefuga okujjudde. Mu rutaya yorwe abantu bo mu Rubugiri bamwishengereze okubakwatiraho mu kurwanisa omuze gw'oburogi gukwatira hansi n'ahaiguru mu kicweka cyabo otariho n'endijo mize eri mu kicweka cyabo nk'obushuma obwitsi hamwe n'ebindi. Tuli baavu atuwa obugagga obusobozi oyo bwolaba byo bikiri aho abebembezi bo mu kicweka eki bashabira obusobozi bisaka okubikiriza bakarabya enguuto mu itaka rye rya Bujwango. Reka tubanze turebe hebiri kufa mu katare twomure kake nabanyuma tuje n'icyo gacito cy'amakuru ecya kabiri ekitwini rutarga Sky TV. Sky TV irakari abantu. Olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika. Kyenva mmunaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera. Ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products. Y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Skylight Hotel eresera uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast nga katogo, omelette, rolex, shumbusha, chapati, chai y'amate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazihangwe nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchemo, obushaza, akaro, ekitoke, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burungi bwo murembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 kati banshura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru ba interior designing omuru burengero rw'izoba orino yombeka ninga nobunduza amakagawe hoteli amashomero ninga business yawe tutayayiro yotungira amatara ga chandelier agarikawa okashangura uburaya sink zo murembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ebindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga muri Mbarara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka aho uziri kutahiramu esumu notu mushanju 2 2 2 9 9
abantu. Inzira zatoyongereyo n'amakuru agenshonga aho abantu nyamwingi bayeshika ahacishaye Kacheka Stadium n'ekigendererwa cyo kwitaba mu kwirukanga okwayitsirwe empumo marathon okwaba kugenderire kurundana na sente zo kujanjaza amakuru marungi go kurwanisa akakoko akasirimu omuri burengero izoba omuri Uganda. Mbara district nemwe habicweke byebembira kujanjara kwa kakoko ka sirimu ekintu kijemeseriza ba initiative for better health kutandika hehureji kurebeka ngo barwanisa mwinazi orukweyongera kujanjara mu kicweke eki. Okwirkoku okwaba kugenderire kucendeza akakoko ka sirimu omwaka 2030 kwaba mu kwiruka kilometers 10 kilometers 25 hamwe na kilometers 5 ezayitaba mu abiruki kurwo mu nshonda za Uganda yona. Kajungu Mutambi omumbatebekaniso kwirukoku yashobora kubizire namani okucendeza okujanjaza akakoko ka sirimu ombishi bato hamwe nabojo bato. Okora letwa kendeza new infections. Empumo nekigambo cyo nyankore abatakuchimanya ntimanisa amani. Honorable Minister, the word impumo is kind of a rare word, but it actually means a lot of energy. A lot of energy. If it is going to rain and you know, and you say, like it is coming in a heavy way. So we are coming in a heavy way. Kurwansaka kokoka sirimu. Namunonga new infections omu bichibato abojobato nanabakazibato nanabashijabato. Robert Rukari ori mnyishenjero wa Mbara City North yasima abanyambara habo kutamamani otiriho no kwegita hahureji. Kwebaza abakikize kwirukoko aha program y'abakweta nyebaza abanyambara nyebaza Bishop Cyrus watshabisa bene ngo kwirukoko sakaba kambiona kandi abarumu bahendereje. Speaker wa Rwampara Jotham Mwesugwa yahiga buri Uganda kufayo kumanyo kwa magara jegemerire. We are proud that you have brought this matter to our people. Mutwire no muchebera abantu bitu awareness kandi sirime chiroho utakare bakiboniro kagira ngo no kigendana naco nkikugendana. Therefore manya status yawe and live a better health. Abechitongore cha Uganda AIDS Commission baraganisa kutamamani omukwirukangoku. On behalf of Uganda AIDS Commission and on behalf of the Office of the President, which we represent, we want to appreciate this and want to pledge our support that next time we are even going to do better, because we are going to be borrowing from this experience. Ombutumwa bwe Mama Janet Kataha Museveni yashomwa Honorable Minister Peter Ogwang yasima batebekanise empumo eyagira ngo neza kwigura abantu amisho. We all know that the population can only be productive when it is healthy. Going by the media reports, in the recent reports, Mbarara and Western Uganda was said to have taken the lead in the HIV/AIDS prevalence. Therefore, to the organizers of this event, thank you so much for reawakening the fight against HIV/AIDS. Abiricha baye bembera bandi batunge berabo bitari bumwe na bumwe ebyaba birumwe sente hamwe n'emidari. Nje Olivia Kamsime aba Sky Television agenshonga omuri Mbara. Yebare Olivia Kamsime aha makura gandi abeji aba parental care nursery and primary school erukushango mu district ya Bushenyi bayihanangirizwa obuterarikira ebibuze bakuza kushitama abo kubangu nitibine tandiso nebosire nibashoma ebi bigambiro uri mukama wishomereri orukumanywa nka eri nshemereirwe Elvida hamwe na Americo Karolo okurutu oliyo muhabuzi wa president obabere bari omuhamukoro gwo kushabira bejaba abekibina ekyamushanju abarukwingana 81.
obwabeegi b'ekibiina kya mushanju barikwetebekaniza kushitamira ebibuuzo by'ahamuherwa omwaka ogu okwezi okurukwija abeegi ba Parental Care Nursery and Primary School bahaburwa obuteerarikirira ahabw'okuba ebibuuzo byona nibishishana. When you go to John chapter 15 verse 7, it's saying, when you remain in me and my words remain in you, then you ask for what you wish, you shall get it. As here confidently, I have no doubt that all these children, 81 children, will come with fours. Since is the one who gives, I don't see why I'm saying that they have other aggregates, because there is the best one. So, our students, our candidates, you should not be frightened at all, because you have a firm foundation. Omusinjo kulabahiraha tukukanga mwena numuza kushira higuru nkamapera mwete romunga as usual, because success is a pattern. We establishing the pattern munja nabwo cyoneza kugumizamu. Mary Karoro Kurut agambira bejaba ngo mukama nija kozo obucumu bwabo ebigezo ntibija babihikire. Mukama nakozese cyoine kukutwara revendijo. Now you are transiting, Nsakurwa P7 you are transiting. So when God asked Moses obo yahereza kugira ati nyo byashobera omisho hariyo nyanja enyuma hariyo bwaro bya Farawo benda kutwita Mukama kambuza ato kwisecho mu ngaro Moses yamgarika matkanaka kono kariya kakonu kunda hari ndamburira Mukama yamujera tempo nejo ditera nizi noja kureba nakutemera ho muhanda hikutari. Madam Helen Orukurgo Minister of Education and Sports na washabira bejaba okwikoraho bukumi omberebi. For this year's exam is that we are enhancing the security of the examination. To the candidate, you must make sure you take on the security yourself first before any other person. Ono mawesi ori murambuzwa amashomero omurushenyi kandi ojwekire mukuru w'byubwogese asimira batandikire w'ishomereri aho kwatiraho abanya-Uganda. Isomero directors mwe bari munonga kugira entekateka yo kutandika institution age, because mwatandikira institution mwahereza abantu emirimo, harimu abashomesa, harimu abateeki, harimu abakuumi, harimu ba metron n'abandi oyihireho eky'emirimo mwayakira abana bokurwa mu ihanga ryona mwabegesa mwabagunjura ekyo ntyo basimira twongera kubasiima kureba ngu abana bokurga hampa record yanyu tujomanya numukoraje. Reverend Father Nwagaba Innocent oyebembiro kushaba ashabira abazire okube cyo kureberaho misho g'abana babo. Read Ephesians chapter 4 verses 29. It talks about us, the way we use our mouth, and especially as elders, parents. We thank you so much. Let you use your lips, your mouth to speak good to the children. Wish them good always. Sometimes you find that when challenges come, then use evil words through your mouth. Use your mouth to speak what is good. And God will always confirm it, because He tells us that in the book of Numbers, so long as you proclaim His goodness and pray blessings upon the people, that blessing will be confirmed upon them. So dear parents, I urge you, however children may be stubborn, they may be jumpy, let us always remember to wish them good, to pray for them good, and God will always bless them. Gasha Olivia na Sasra abo Sky TV ya Genshonga. Twagarukaho omuri Kiruhura abantu abino burema n'ubutombetera government ngo ahabo butabafaho urukura barimo mu district ya Kiruhura. James Mwesije aberekera obusasi wabarema barukurabamo bwa nyuma ya government kubareka nyuma nkabateine mugasho mwihanga. Urumukuru w'abantu abo muri Kiruhura district James Mwesije naenda ngo government bahereze mbarira no buherezo burukomara nk'abandi bantu.
nintero muranga abebembezi bagenzi banjye mu district ahamagombora n'ahamerika kuyamba abantu abino burema mukaba bakarenga bahikaye bashimira kubona baza mwese je nagira ngo government yashemerera kubahereza offices aharengo rwa district kibahwere kugumana bamanyana government kwe kuba yafire yo gwe twereze ubushobozi etwereze office zigire budget etwereze mushara mukabando kuba kushashurwa nitwe tube nuko twashashurwa James Naito mbitira n'abakozi ba government abarukuriya sente zabo ahabebembezi abarukuriya sente zabarema zo no kuzakubazizire ninyenda ngo kugambere ngo riyo no yetwara umukino Omushachi witu yagambaho na meya wa Shilla Town Council King Martin Chanyawanga ahanshongeji kandi wanagira ngo government yashemire kutera abantu aba emishomo kibahwire kumanya intekateka za government zitari zimwe na zimwe zibakubasa kuganyirwamo abantu abo kubaraze kora groups zabo kuturagire emishomo a village level abantu abo banyigira barema bona banyigira mu bururu barundo umuti yumwebembezo wabo noshanga no kupastipeitinga batakupastipeitinga nibe kwatsa umuremo umwe ogwe bw'icyo nwabirya oyito nwabitwara kandi umwana ubambe teinira kariyo kushika yaruwenga nubwo abantu aba barukwetomboitira government nabo bonka tubehereye ukwirundana umushachi witagirizaho kuronda ibigambo byabo mu district yona kwankatine kigambo cyona hecyashangiremo iki kimujemeserize kutayayo makaga abantu aba kandi okuna yashangire yamarra gonka barimo tubikizibu twine kwetenga kwasaba kwetenga ko bwari bwo kutubamba atakugenda kwetenga ko yo kwata kugenda kubi kwetenga ubu mu gukora nk'abandi kuko ni umuntu tugine ibyahumura yaho kuko n'umurimo bakushanga bakwitsinga gufata kwiyamba ko murimo arena tukunda kajenaho mu abantu barukwera abantu aba nagira ngo nibetengo kwaterwaho abo kuba abarukucira ubwenge tubarukwibasa nintero amuranga bona abakubasa kwimuka bakakwatiraho nko kunkwatira ha muntogo mwimuke turonda abantu abo kuba nito twine kubayamba abantu barukurenga muri miliyoni naho mwihangere no bino buremwa hambiri yabo abantu barabomburemezwa mane uburimo butashomaho butatunga byamagara birungi hamwe n'ibindi gashakwa Canary Mensa aho Sky TV agenshonga Ebare Canary Mensa aha bamakuru yago reka twate mukake nabanyuma tuje n'ikiceka cyita cya kashatu otarga Sky TV irakari abantu sanyu lyakazero tugenda kwevuga ne kazero lino lyesanyu ly'omwaka nyabosebo wanywere kazero wangula ebirabo kebera wasi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirts amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Pulimo empyatuku just kunywa kazero wetabe musanyu ly'omwaka ngonywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. utakagire mukatare kugura ninga kushuburaho ine kubanza wamanya hebeye byentambura hamwe n'emihendo y'imishuburo ronda kumanyaho ko shiringi ya Uganda emeriro mbutare bwe sente omusiyona utaferwa program ebyo bushubuzi aha Sky TV aho turugamba n'abashubuzi hamwe n'abahangombye sente buwa kashatu echiro kurgashayisha tunechweka mpaka shahina egarka mu burwaka no mukasheshe kurgashayisha tunechweka akashahina. Bitereko People Sako bakuretera kitereke cya Christmas ruguguma umwana asingurire bihembo nyamwinji nkente embuzi za TV za flat screen imfarasi radio enkoko n'ibindi nyamwinji ukutaho mukazanaka no kwiguza account okugura imigabo okubika center account zindi hamwe no kubika fixed account. Bitereko People Sako bakwinira ubuherezo burimo za roni za boda boda ezo bushubuzi ezo buhinji no burisa ezo bakazi na account za beterine no bundi nyamwinji otafe
mukerwa rauko iguza account mu shop gutakurabaho drone yo kubaho ibirabe na bishatu byo ku 12 umwaka ogu itaje rikuru riri bitereko trading center ashungine na bitereko health center ya kashatu bine nitaje muri Tsizi trading center omukiyanga ebiri kukiraho tera noti 3 ananemwe chinana nibiri ninga noti mushanzu notemwe 17 chinana. Sky TV irakari abantu. Abebembezi muri district ya Kitagwenda bashaba government okubateraho amatendekero agabiza umukono mu bicweke birire hiki n'enyanja ya George na Edward. Abantu bazanga amatendekero aga ndugija kucendeza hamwijuzo g'abantu na mnonge minyeto eri kwetwara ngabajuru b'inyanja aha myaro. Wanyuma ya mkuru w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okutekaho Lieutenant Colonel Masud Kahirwa okubana we yakorera ba Fisheries Protection Unit aba beyongereyo no kosya ebyo nebikozwe mu kujwe bwanyanja butahikire. Abembezi ba Kitagwenda bargireyo bashaba government okutaha amatendekero g'eby'umukono aha myaro ogurumunko gwa Lake George ahabo kugurunza kuyamba eminyeto kugira ikibaye korora bakiyaho kujwe b'inyanja bitahikire. Abana binji abakuturo omyaro nubakira ku rugo mu mashomero. So mayihamba apiro naro kushaba kwanje kabenu kugira government na nabantu bona bakutekatekera ihangeri batekerezeho in a special way emyaro yitu okutekaniriza abana nareminyeto ekurgo mu mashomero okugira ngo babateraho amashomero agakora eby'emikono then kugira ngo abana abo batoroka mu mashomero at least baza mu mashomero ago agakora eby'emikono bakamara yo bwire buke nibizana bakore bintu ebyakubasa kuyamba amagara gabo kandi abo kuba eminyete mingi niye kucira kwejumbira omukushoha kubi konka amahega takeyizere omumeizo mu hakaba harimo butuju hakaba harimo emuhoro hakaba harimo kwibe butimba kwiba madingini konka presidenti kiya turebere yatwizuka yatusindikira amahe amazire kuretaga amahe obu tujyo mezi bwahwamu okwiba butimba kwahwamu abayekera bahwamu sima presidenti omulimo gwakozire kurangu neto natwizuka naturetera amahe ameizaha babongire basima mukuru w'ihanga okutamahe ahanyanjezi bari kugira ngo aba Fisheries Protection Unit bonka tubarukumara inkombyo kushohante baza FPU etireho oburyo bwona okurebuka ngo enshohambi nejumara omunyanza ankerizo batantoreba bakosya ebe bintu ebitukwasire hariyo butimba butahikire na nebintu ebikurebuka ngo nibishisa enyanza yitu so ogwo muranga ntugutera abantu bitu bakendeza hanshohambi kandi tushohe okureba ngo ebyenyanza twabishoha mpora na nyensya na generation zezu kwizo misho twazijiramo konka nisaba president Museveni enyanza yo kurebegire kijoji tekibasibwa mwana yinchi omwana yinchi takibasa nyanzeji president akinkumusaba amahe atongera amahe amahagaroho ni make atongera amahe gabe menshi kandi nsima na president kure kwa ngune ito hati aturetireho mukazi babemba leta baseyiza baleta buriwe bambata no musisi ngati balesero mukazi omukazi mase Kurigira aharo kudumira aba Fisheries Protection Unit Major Frank Kanzira nagira ngo meza 5 gonka bahereze kwate ibintu biri kwibarwa mu sente za Uganda billion emwe tayetse bitimbere izoba ebikuhingura mu miliyoni 5 mu sente za Uganda ezo byona zarwo mbitimba mona filament eza kokota n'ibindi byona bitakwikirizwa umukujuba umujuba yenyanja umukujuba yenyanja umukujuba byenyanja umunyanja zaya zihanga ebitabikora mu bwire aguno mundu rwa kabiri twija amashyoro landing site tukaturiya ha twayetse bitimba ebikwingana billion emwe obwa hatu twayetse bikwingana billion miliyoni 5 ogu ayongere yatera umurango abantu bona na mnonga bari yahanyanje ya Lake George hamwe ya Lake Edward okwemereza okujwe inyanja bitahikire kandi ari kubagira ngo we norakwatwe ari kuzumizaga naza kukorwaho
message kuri kuzo mbajubi ntubashaba nari ntubagambira ngo baryo mukujuba kubi batandike kukozesa enjube eriya hamutindo ebitimbe biri hamutindo ebikwikirizibwa so abatakwenda kubirga mwebyo tuza kugumza muri na operations zito ka FPU kandi baferwe n'esente zabo muje kumamba ferwe sente zabo mbona habwecyo baryo mukujuba kubi ntubashaba baryo mukujuba kubi bagure bitimbe biri hamutindo bagure ibintu biri hamutindo bikwikirizwa mukujuba baryo mukujuba kubi kitari cyo mbaza kugumza mubaferwe n'esente zabo. Gasha kwa Muhindo Gerard wa Sky TV ya Genshonga omuri Kitagwenda. Ebare Muhindo Gerard bamakurago odi mujurukiro wa mukuru w'ihanga mu district ya Kazo Captain Yahaya Kakoza yajumira mze goburofa omarwaro. Captain Yahaya yagira ngo abantu bijo marwaro bezire kutunga bujanjabe nkandi kuba rushikayo barwara indwara zindi boburofa burengesereza. Ebi abigambo byabanayigura hirwaro yeri ya Champangara Health Center ya Kashatu. Kapiteni Yahaya Kakoza yajumirira abashaho abarukurofa haza marwaro hekiro kuretera abarwire ba rwaro marwaro umwanya gwo kukirirayo. Yes, of course after the man has delivered you have One time I was in Mitiana. I found a facility new like this. An attendant had poured the porridge in the sink. Or a top, this is called a what? I rounded them off and they cleaned it. Government nekura abantu bakora ibona to murefo kwa kurugomcha ruta ni mujak today. Maintain this, and here I'm very serious by them. There's no center zaba home soro. And my home soro batukora mu no baleta center government ezereka bakore mirimo yonota kazanozana. Orumukuru w'intebe ya katano Reverend Samuel Muchakatugonda nawe yajumirije umuzego abashaho kwanga kwigura amarwaro ga government mu weekend. Ina mama sikumenji mushtiwe. Yemera. No manya mutukusime mkorere yawe. Don't manya? Go. Bari muti waro weekend. Okay, kugambira note ko abakozi bawe note ko bahereze kirakiro dokuje gumuni uno igura wenka bona nabagenda no mwene cyo nanye ndamugambira note ko kwigwa no banyachampanga bakunda services zabo akuba kuri nimbani tushaba ne bakubuza itaka ekyakabiri population twatahe kizimbe eki ali abantu abali kwije kutunga services nambweno nimbasima munonga akuba tukatwinaka kokani muija ko twija tushanga banyachampanga bingi abakwije kuravuza ate nambejo nicho kyabaletera okulobinga kati kuri a ministry mukatunga this project. Kona worokorirwa reri natukunda Anet nawe yayereka kusima ahabwirwa reri. Zober kwasiba tunashomerwa mingi batugurira bitu ubatire nka health center ya Kashatu abarwire bitatu nibija abagura abakazi nabazara abana ntubagema kuchimocho na nchikorwa ekindi batugurira staff house enyimoku betine barakumara ukati staff house baterire nunungi twabashaho tushemerirwe tukora conditions minonga nsima government. Ladies and gentlemen, on behalf of government and on behalf of the council local government, let me take this opportunity to commission this house for our good, very good health workers. Gasha kwa sima na umumurikazo ahabwa Sky TV Genshonga. Mzano mpaka za Premier League timu ya West Ham yasinga timu ya Manchester United na goals 2 ahari emwe.